Ka Henyotrap National Youth Front East Giant Zone ha ka Jingalam President Ma S Ringklem but General Secretary Jasper Swear hak Arpu Pratrik Yayong kilabu da ka Shiti ha Office u Deputy Commissioner East Giant Hills District Klerian ban pen pau ka Jing Persha ya ka public hearing jong ka Shri Cement Limited kani ka public hearing ka balabu ban penlong hak Arpu Artrik Jemang katmu ban klong ya motion na kawai ka par ka batip Lum Sherman ka bahap po ilaka Nongkle East Giant Hills District katkum ka Shiti ka HNYF East Giant Zone kalapan pau baka ni ka Jing Persha jongka kalong ru kum ka Jing a Jing Kersha ni ki try jaka jong ka Shnong rim ki bayang Persha ya ka public hearing lada ailat ban klong ya motion na kate ka jaka Halum Sherman kala ban kata ya kawa liten kabadan hajan bat ido kibadan hapo kanikawa laong ka Shiti bat dawaru now Deputy Commissioner bat Meghalaya State Pollution Control Board ban pensange no mardor ya kanika public hearing ina kaliang HNOF isentia John wani ne ni ubo jingtho u persa ya gawina ka public hearing wada open man yang ka Shri Cement Limited haga tay ilaka Nongkle but hajo ithau man gala snong rim wa nay tay daw yoi ko hay tay ile po isu persa hay tay yoi dang bon kinong rep dang bon ki do do wa ki wo dang bon kimrat kimreng kudang em kudang im hagatay gathaw kadugam te lada gani ka cement wo po ga hitay ka company one po ga hitay nda kitay do wa kinong rep dayap lot ki yi lemande sim ga nuksa kam ga wa lokha pai na do em ki cement yo bikam luman po wa lokha kadugam te ile persa jori hagani gudaw man mestem ga wile gani company to itenyi wadaw jia kam tu kadugam te hagju upor ile ka jinggersan ya kita trisnong ki wada yo de yen persa di ya ka tay ka cement kadugam te na galiang yo ga bo jingtho wa haganu upor wa to umi hami bai bai la kita trisnong umi skmat le support iki